Smith. I'm a census officer from Office for National Statistics. Good morning, good evening, good night, good. Zilan! Okay, dayı, stem. Keçamen. Hawar geçin beji. Hi, how can I help? Hello, I'm here because you haven't completed your census household questionnaire. Now I can help you to complete. Ah, okay. Or you can go online. Jibo census hati. Ev çiye? Census sercimariye. Her renk cari keteklerin. Devlet dixwaze bizane çend kesli berdijin, çedikin, çedixwen, çevedixwen. Ma devlet çişe devleti bir mevrayem çıdıkın. Valla nan dıkın, peniri dıkın, nane tendüretine yediği vakit işte. Kabeji var ya, Come in. No, I think I'm okay here. No, come in. Come. Come in. Where? Wii, hoş geldin maç. Ancak meyve nasıl değil? Ver. Zilan, ne yapacak çünkü? Geç. Hoş geldin. Hadi. Zilan var. Zilan var. Can we start now, please? Dayı dixwaze despê bike karewe heye. Ma çi kare wê? Tu dibêjî qey kebab şopa wê elwê dat xebte. Dibla dest pê bike. How many people live in this house? Çend kes. Zilan ona rındık, Bêrî, Ronya, u Agit, u ez em şeş. Şeş? Bavê mi? Bavê te? Ma ka bavê te tevî malê. Serê sibê radibe heta orta şevê cem kebapçiye, kebap peyda şoğle. Stiyê wî bişkî. Bikeve li ser pra Westminster bu Westminster. Li ser pra Westminster û nigê wî bişteqlê bikeve xwarê. Hoy Rabbî bikeve nava Çema Times bixenekê av bikeve heta li virkê wî bixenekê ez jê xilas bim. Bêrî! Keça min, ka çay bîne li ku ma? First name? It's Cemila. Cemila kiye? Cemila. Cemila. Thank you. How is your health in general? Kaçı beşim keçen? Destê min nagirê, wisa car cana wisa dilersê çok min de haltine. Xwezikê min bêjî weka gurgura çemê Dîcleyê ye. Dengek pê ez nizanim çi ye jî ez dixwim jî nizam tiştek no bil halê diçe. Halêm tune. And if you were not born in the UK, when did you arrive? Em komkujê Helepçê hatin. In 1988. And how would you describe your national identity? British, English, Welsh, Scottish, Northern Irish? Odur. Kurdish. 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 What's your main language? English, Welsh, Scottish, Irish. Odur. Kurdi. Kurdish. It's Kurdish. Thank you. And what's your ethnic group? Odur. Kurt. Ez Kurdum. What's your religion? Buddhist, Christian? Odur. Alevi. Em Alevine. I'm done. So. Oui. Keçen. Na. Hoş geldin. İşe meyvane mebe tu xode. Keçen Bêrî. Kan vînê xuşka me amade ke. İşe li vir be. Katevana jine xwar. Hafta zebeş. No, I think I'm okay. Na. Thank you so much. I'm done. تعمل بزيك فيزا باشا عمادي Thank you so much. I think نا I just have to go now. وي والله نابه